Shock mo kowos Engan Ke Lulalfongi God. Ngayon, Paing kowos na kayo. Kulo ke kowos wikut yang anak na syukya geden sang masilunan siya ngayon. Na kung so wikut, misenge Sanri, nga mo kat patlak na syuklag sila. Ano ko sila, uya nga take interest ko. Long. Long lang sramsramkin. Mga ba sramsramkin? Sramsramkin. How? Okay, basta met. MF again, in Washington. Alena pelesyon to dia. Alla pelesyon. Nam sur the flock. Ifo me, as football team kom der, bare sigurd. As me? As football team kom der, men am da tona San Diego, og every football team was. Bana faga tenenge tatala. Nghe kom dang flock ka. Men pelalis. Ala leslele. Parachilong duanju leno tamleshele. Kantinange Washington. Fastnamet losin fulwarsken nukin moonland God fastnamet. Might making them that more happy Sunday. Adel ngas forget na cry. Engan Ke Sanri. Tapos ka tisabot. Sanri. Men we will not let forget mekal me and sapot na si might say. Ningge ulo yung nato sapot pa lenakit kosh. The Alvarez. Pa kasi po siya Shabbat. Shabbat. Tamay duo nasum teknik Charlene duo pinasum na gidamda kidin bel. Tegi doon figa kung gilang siya. Unsa ko ma ninakla pa unsa ko ma show na shuwa ni warma. Unsa ko nga. Okay. Mana ninakla kay ngena. Unsa ka ninakla mana. Nga uiba naksilong. But Arangan so. Lip siya gaskengan naging may luto daw. Lem gashi shukebo. Okay. Lem gashi shukebo, please. Ano yung pangin favorite silom? Dek ni Sena. Nindal siya I let down the earth. Alimo. That's big volume. All right. Kalanas gusto we got Sharia, Kashigot in Sharia, Kawaklom, Matkuyash, Saulas Kagawan in Diego, in Diego, in We Belong to Gaston God. Na Lian, Gaston God in Fakirelik. Now, I think it was long last background again, Pashalom. Talik natos, da San Diego, nito Aslomo, Dula. Or cut na nila lomo na nila singer if you more one take just come on the message ang lomo mo talik mo mga pa set Kulo na Palmerson ma Paul Jerry June Benjamin Wilfred Kenny Aloka o suli senator final ka na ulcer na talit senators yung dakat ano yung natalagyan ito kasi paano na nalala mo director na was yung mitsingaw tukun katari na kaya aluin siya ulit hey take it just go I'm gonna dakat the first minute you guys are like God. Let's do it. All right. Stand by.
All right, kal tuwa na shoes kayo. Happy Sunday, Lenwo, Paing kowos Kulo ke Aksuwosyeyucklac wikut olutu. May fincha ko pa kowos wikut ke nunak sramsramkin. Kita sramkin Sifac lap na ke wik ngayon Sifac mo. Sifac mo Mislac Yurin God. Na Sifac na nunak sramsramkin and Aksuwosyeyucklac Ke Lulalfongi. Na Paing nga siya kowos ko vinke sa Oasr ko vinke or makin na ke akdelo misenge. Ka ko na ke Tuesday ay ba ka siya Wednesday na nga live ng aspect Facebook lasan. Nga ni spell sigin Paing kowos na kayo kat stream live na kyo na kowos sa Facebook na ke Facebook o yebe na ke website lasan makasinggold.com. Aspe and luto got live casting so benawe. Aske YouTube, kung sa youtube.com, na kung sa casting call, kung sa nag-feedback TV na duman. So nag-Roku channel, so Word of Wisdom, Word of Knowledge, na so nag-Apple TV, so na Word of Knowledge, fin na nag-Amazon Fire TV na duman, Word of Knowledge. Ngayon, we are saying na taking trust call, as always. Ngayon, we say a lot, taking trust call do na soon, may tigat fast na meta, kasi ang siya kung siya katagin sa fast na meta. No malab, Lenwo tamla Shirley. Lenwo. Alensi ako lain wikut kila misenge ya. May tigat fast na meta, ang kani spare line, Paing kowos na kayo, da kadinurela. Kasi ang kaksaklasin sin kat fakat fast na met. Kataga ni Pray. Kalayang pakotin lo mo kat katakilin kilusin mo lash. Ikat isyusta na finfel singe nagkasarap si somla. Kat fototolen mapaspasin mo lash apapakalang. Kat mwet fok kuluk mo la. Takishipin lang silom na sish. Mga kumrela ki lamalom ke kalom ke bom kumti lang si hinash makanausla. Banay kumdaka ingan molikat daliki mamakat patatyang na ke mayusi ongay kat kaksyakin gum. Kat kaksyakin gum kat fulet lash la Paing ilapan lalin iyan lang silom eshalepia. Ke kat matayang nagkastom ki pedsinge ona kumakalim yun na sish. Evin mo in misle yoros, ka misle in maslos wimetlas, kate ko flanal liekom. Nanak manas, akyok ke deklas ke mas talom, wana ke mas dakalemi, ke pensi kat dipsa kaslom, kat masay lalfongilas, kat akyok ke deklas ke kaslom, pel mamashafta ka na sish, kadin ka nakalemi mas tafakoingi. Kadin tufe. Lo malap ki si vision makum esam nasil damla Shirley. Wisyaw lala. The kas madala na alumin kain lash ka ganyakin ng inge. Kikastash met ko siya. The insang panasin met wiya siya in kain lupsya luti marekle and kapsya na kimas talong. Babakalang kol kat kasya kadinda kimas talong. Ayin tinanakla si Fena. Mayen kat finarawa inge kada si Fena depende katle panang kat siyaksyon kena malaban na kimas talo makkalemye na custom checkan flok na yung pisya kat ngesyesyon kat baba at Sifac mo kuminara takong langan madalomin na yung met lasing pel singe kinsi masala na kimet siya ukla na lash mafashtikikat katitala kum no lamala nash misese asisyuslasi take molin metlash sa pala lash kay noya faka katnushe nanak na sa uyam danin siyesh na kimakasto makkalemi metwiash na kay wa mashek na mutayin masla on finti na kiye ka insuasha ko ye katnushe sum oya na kay siye miracles makum sangun wala met mas ke kung fresh fin singe
Kumesang na sindak Paing ingan ororek mala. Kamit kalensap nukewa ke frontline. Nanak nastalekat deliki makat kaprikati. Finfacing ke koslan makuluk. Eke o yef ke makatashke. Kat nga siya o inge papakalang ako lang fast na mit. Kulo malap na siyum. Wana ke umak kalimig mas alom yen luo dolo to ganiwe. Kadetalag me wikat pe. In fast slash. Ke ako lash. In ka in fast na mit ke gas medalom. Wangi kat siyak siyum. Kalangan medalom. In muk liman ke wakat ako lang nakfast ye. Ke name kat fak kulo. Amen. Lamalap naman sila. Logan bella na siyum. Kita fall na kayo na ang announcement fakat fast na mit ke maluto da. All right, tingin ko kung kulo ke proisingan na inchibe Paing kowos nukewa sa mata ka wikut yang olutu kadak fashion program singa in sramsramkin Paing may nunak de sramsramkin nam singa fok den sramkin may nunak kowos liye misenge belafos katkan show na ke oina siye makat liye may ka ingashikat the mother go cash na go mga isa ay cash ko na gidin pel na gipel sikin sa ma fall the plug in boy so shock to nagigasolon ka to il wangin sa fly il flia na misenge na lutu na as long as we stay in the word as long as God akus gastan God akkelin na misenge kat from gas ko siya may gada or akfashe akde na kimenak na misenge Sifac singan fa mo Mislac Yurin God. Sifac singan pa Aksuwosyeyucklac Ke Lulalfongi. Katmat Lulalfongi ay finchike non ko na ke nunak sila kumisenge. Nunak sila misenge luksani na akatay usina shishkiten kalim kele. Tuku Lulalfongi lasr ko fo kat Lulalfongi. Leda sila po ngal sinasinmat but Rome sila tamal katabela kat fintin alikshin isung gatin na kaya ko nagalim ke ke sumlal pol the shokta pol el sum in kasho o yer na naklan met Lulalfongi finan Rome in Bensen ashmit Gentiles starry ashwin ang fact le mekal men Jews Gentiles kaya kito na para kat siligo was ko sin fin ashpel losan kat ay ba aklin na was akfashe aluin so ko sapma alulan penalulan met Lulalfongi met kusaya Mutawakiyen na kadefin cha mo klen tari ke awis se kat shuk in ma ashpel los ko sin som na ke ma ko se akfashe na pangish pela sho na ke announcement Nasıl lan kesin koy kat dak fashion announcement ne metliki yakte ya fog ko dak fashion şüphe singa ya pa kat ke kaliye program la sho ke gaslan kat India bin kat fin chuach ke avin chuach gaslan kat ne dai na should announcement on a shows na mek me uskui ko man announcement ne ko man kan ke gaslan kat na bar ko dak fashion announcement ne bay yok announcement ta elde yok şüphe o na gaslan na orro que deixamos que announcement ngak fashila mit na ko galim gile megatash ke megadak fashi meya bugula gas go online ko mebe sik na fin film sing na ko kaliya ke ak feeling gas gat on the gafakan chupesing and pa kumin we us gas gat fashion because pelgat kaliya pukumata na measure or gas gat na phone announcement lasho ko ye gas ko ta ying of fashion ye me ko shmal pandemic ki yetari sikyak na kat nashin ing atari lomalu of in kauli tanakat nashin ing atari ana kusling amtai lomsika finan California taking Trisco in matai finan Kent Washington State in Matlos au lu ni galong lakos ma drive if you take just pa drive and sa my laos kan mi goshigena the nash mit kan naos kan mi goshigena dalet tu de casting de mong lama the fact that pang kishipin atlas yining yinga or lo value of in the crowd the nashining yinga tari na belsima and make them the shuna ge online na na akiga ti tari ashining yinga or when in katila sukden akpaye ko katila sukden the masasa si masikat ashining ba keten nawo mo kay fan na
akasaack ke masimit Mutawaukiyen God. Now rakatash ke kumiligat ke Facebook Kasingol page o Kasingol group. Ko kumiligat ke YouTube. Some search in this Serle, ko some search Kasingol. Ko kushayan alu kushay. Ko na si keywords yung bunwang insan ko na kadash ke YouTube ay bekat livecast slash kat stream directly na ke Kasingol website slash pa gasingol.com. If you wash your computer do man type in gasingol.com. Kung hindi ka TV na do man, if in TV kansi mamang ibang smart TV. Smart TV ngayon equipped with either Roku channels ko Apple TV. Apple TV nga talaga kumin auto il separate mo. Ang talasok lang ngawin mo. Na Fire TV, kung auto Amazon Fire TV, sticks ko pa nga. Il talatol ko naman. Na sticks ko il taga premium channel sa siya premium channel ka app nga pa Word of Wisdom. Nang kung download yan, di mga dakfashing ito, kung sumdi bet talik mataga wiyoon kikasing ko ka proper messages pa lash mga dakfashing ito pelso na. Kwento ka niya. Na bago makatash ka nag-ipon announcement. In fact, kulo na siwas na kayo sa makasyakat ke Montify ni ke Sanri in siya kay si kulo ko nagkay CLA. Ash ke Facebook lang. Kung nadag ni Sena ke Arulal in siya maingen bell na kayo pa ng kowos sa mga na kasi ko na kanina pupunta ka na Facebook liye. Na feature ko pag yung wikut nga kasi kaliyam misenge ke sramsramkin yan man laksa misenge. Na mga naos ng influence, ito yung Diyos ko. Alila kong ishesh pa nga ke usko may nagamay ka. Classroom. Ask sinjek siba wire Roku channel ka Fire Stick with Emerson. Si my cash ba hindi ala shikle sim ke phone na da ko min ka kowos ma ke liye na ke ko display biya na ke fai kowos ma aske mo lutlut misenge si oya bangan Engan cash met ma finsuman shiklele lo malap ke na wala loman cash na ke graphics ko ana si display ma akala kan nagin resolution gan look na Alright. Na kasi uso unso ko ngayon fact mo sige diga unso ko shuke book something like that. Unso ko ngayon lem shuke po. Yes. Lem shuke po o lem okay. Unso ko ngayon fact mo lem shuke po. Lem kashe shuke po. Mayat sil nuwer ma R sikra shuwe F Netflix. Wigat ko unso ko nga tigisa na ilakkel nila unso ko masin sil Nelson natol mas Nelson natol pasta world. Shuke wigat ko unso ko.
Okay, taking just go. Lumalap. Special guest slash misenge ngayon. Ngayon, until Alright? they'll say hi. Then luo, I'll let them say who they are. Na shuke. Ay may similan ngayon pa. Among del dia lock leonol. Well, bello. Mein wo masamet Lokaktikin God Ke Lulalfogin. Inik pasuli se natal babawin and namina. Again of len when assumed on the phone. Happy Sunday. Meron to karong ngayon. Oh, nga to kam tather passer le. Wait, ngayon will audio killing some singing. Na kung dash kem pero to na. Yeah, ngam dash Kung bayak. Esen kulo mo ma. Kulo mako para chair Lucas killing. Elasya. Elash Okinawing. Okay. No, he's coming. Kulo is coming. Okay, na kung Avi, you come. May tinok nga ba anak ko siyal dari mit Avi Bainel Avi Manatal you said. I don't speak Kushai, but I understand. But my name is Afi or Casey, daughter of Babaken and Nesintia, Freddie. I want to say Engan Ke Mwe Koluk and everyone here. Stationed here in San Diego, You're in the Navy, right? I guess. Wait. You signed the contract. You signed your life away. You said you guess. El Ashka Navy, yeah. El Pangit si Doctor Navy, a medic. Yeah. Yep. Yes. Okay. Thank you, Now- Oasr, for everything. Yeah, they came up to visit us this weekend. Nagdalo na some volleyball afterward. Yep. Okay, I have one more girl, one more spouse. Farah. Inil pa ila factor sa inil. Taking Driscoll, but may kung pagka, may na. Come here. Lumalap, lumalap na silos ka services lalos, swim ko dumalasan. Ano ang akin ngat katsingan? Okay. Now, the next spouse, may ko siya ibe, ngasang ilan factor sa inil. Hi everybody. My name is Zonia. And then, What are you doing in California? well, I am actually living here. My husband and I are stationed here. My husband is Robin Hood Lakiak. Oh, namnadal gusto mo nga pa Robin Hood. Nagpangol Robin Hood nadal minister several nekla ba Kathy Kathleen na Lyndon Likiak. Na bangam tayong Robin Hood. Now, dadagam talaga weekend. Do you have anything else you want to say? Oh, happy Sunday, everyone. Okay. Thank you. All right, Dignity. These are our guests tonight. I have the Marines, but they're coming later. So maybe in the middle of tuke besin ko isa that fact long lost na sin wait lalo alam tabe nekelos kanale dabe non galos dabe proy ke malos actually sakma ikashlo som deploy ke belsa naro but ke Okay. I can see Baba, si Mwet Ko, si Mwet Mata. Ngalang si Sifac Malap. Assume Eleanor York. Manil by Kafufu. Ke housekeeping managaywan.
Lalo na ako lebe gato Kulo ke siya talik na dashken gadin dialo siya kulo ke services ma elos polong labe ke servicean. Kulo malap na sius kulo ke kain awian nunak lalosan in the kakusin kay nalulebe and calcium anda ke pesing. Kulo malap na siyum tama siyale. Nga pe alefak kulo yokler nga mulan siyum vinvela akwot ito overall man ang gasyaw. So let's keep it that. Dik mo ledak kulo yokle. Men fin mo ledak kulo na. Erok babelang el ledak kulo. Aking babelang pa kulo. Nga pe Kung me aposh kaya gawa kapag na mo nga pa. Dikin nila ako pagka. Pero kasi nga nganis. Freckle na mo kakaship. Tawo. Big force pa na tayo sa mat. We can still dive ko. Minpay and California and Kadashwin. Ano Molan fellow ashin na kayo na if in gas ang kati ashwe na ilos consum maki or na siya man nga klon siya na siya los sila yung tawanan na lawa finne ngamda au South Africa ulikian de ashwe an alos yung takot or na drive sinin nga dahil ka Eleanor katalengan tugnadas nga pala ingan kinaskusan na brains cash malo lang Kalui wala lang Bo Cherry Kenny Aloka June Bensaman na Chelsea what's Wilfred's last name Wilfred Nena Wilfred Nena I'll give that last name mga pangol daw Wilfred katay sa last name sa shakta pangan ini ba Wilfred and green gash nil dal astral tune natol Myrna ilash ilintabi ash nga bal dal sumdula na katsaral dal sa I think ba mga asyo bitika tune ka na pa so okay na we say we shall download dalin fact Paing lalos na si Mwet ngalal pa man nga Mwet lalos alam tabe kakatagenikem talos iken usas ya aro kigaswan kat at life ni kat pa aro ke Esam guden sang man nga si kat tigin di ka they're all in good hands. Glamalap kimakay losan glo kigatlialo siya kan be. Praise God. All right. Kaya kaya lagi ako ko nga nakachus takan gamit flash right? Diba ka? All right. Ay gusto nga Primrose ilan yakon ko ma lime cut kala. Awigat ko ko nga. Kulo Aksuwosyeyucklac God Ke Koluk Engan Ke misenge. Happy Sunday na kayo. Once ago, I was saying, mala late, sapero, Alexakilin, olem katlak.
right? Degindi. Kata ko lang susuna naging mo yung slash. Okay. Na, forget si slash kan. Me Sramsramkin. me numaklom naging mo. Me kumliye mo kudais naging mo nunak siya. Kung me si kumut ko naging mo kude lutoy lagi. Kanak ko naging. Isfella ba Sramsramkin Mr. Yurin God, since 6 months, you mom ke metiging a fashion met ke ba. Na Aksuwosyeyucklac Ke Lulalfongi lasr. How does that work? Among of him singan na emda kumplain siya na nunak pla. So how we do that? How do we do that? Napangalila kung nakulalo mo kumrela. If ko isa ko nga ito. Kumrela Okay, forget. Kalila into pokla umrela fwa kalosi nangalalfongi mo me flogin katala orek forgamit na forgata polel sramsramkin ke magadash ke misenge yok na mekal me yana paike if focus on the scene metro why is it so significant Right. ilan ka kalim silos ten saya en si makarangan fella in bensinge kadin ke context slash Mwe kadamot ka na mo, okay, rom, bien rom misenge. Okay. Alal mo kume, awi. Acho que non ko feedback na kisifel lapse nga Mislac Yurin God. Na misfel lapse nga lang Mislac Yurin God na special namse nga dekindi. Ako pinchikilon na kisifel namse nga sana ilang Aksuwosyeyucklac Ke Lulalfongi. Na kumilito na infulwan may nanakluwo si Feliwo nga nalle as alala sige. Kumiyang fakya Misa Yurin God na Aksuwosyeyucklac Ke Lulalfongi. Medyo ka champion nga. Lain yun lang read nila Monday, Tuesday, Wednesday, neke, sette, na use nakla alala sige. Nakita shuna may dito na take into school. If you're not faculty, you're welcome to chime in at any time. Nakita vasta namin. Vasta namin nagisivesingan kung vinriti, may finjak lang pa. Payapol ko siya na tuman asyu. Kung gwen ulang la, kung gwen read. Le may akatash kya room sapta limekos fos say nagisingal siya. Room sapta limekos for sin nagkasingal siya. Na Mwe Read slash usin na siya kasi non ko ke lasr po. Lasr po kung hindi room sapta sapta say. Fala ni sapta akus. Il sramsramkin yok na nake Aksuwosyeyucklac Ke Lulalfongi. Kumiyang ifo ko ino na Aksuwosyeyucklac Ke Lulalfongi. Kumiyang at tinawutari ifo ko ino na Aksuwosyeyucklac. May sura Paul in specific room nakalim yun ino na Aksuwosyeyucklac. Na baro kita follokin ito ko. Follokin ito nagyawlayan na to kasi konekta na belsima etom if patattelikit longkolenglan kat pailos orela siakus din lalos ke ako makadefliya na silos ken. Belsima sikyaken na makatil mita ta finally longkolenglan kat. Mita kishmin glukaleta mit nakuha kuluk. Ilos sila kayo may sustatukun at atom il orela oya kuluk siakus din siya. Ilos nakuha kuluk. Nakalmiya pa fin kat isla lim Jesus Christ lagi mo ilsot ako ilsot ako na fin fellow ise kat fin isla lim Jesus Christ ako misenge kat pa na may kuluk na power upon il fact il sum na silos kisapta sige room ni kisapta akos inakatayan na silos yok supeyen Aksuwosyeyucklac mwet kisben Lulalfongi.
Na uvinik istener listening commentary na siya. Il sramsramkin pitches ke ibang mo feel safe. Pitches ba? Na may pitches ngan pa en merke government merke il sang nuclear bombs na ke Aksuwosyeyucklac sa paylain sumpami Moscow. Now, in the process of this launching, il-dal connect na inunaglok niya, il-dal ko sa tilok niya, nuclear bombs na finan Moscow. Well, it's at the point of no return. Now, leadership of America, pitches ba, di ba na ba, Trump suga pitches ba? Leadership of America, bang na leadership of Moscow, Soviet Union, fact na parang masikya ko. Dahil ko flax sila. The nuclear bomb is already on the way. Na melgalaro, idalo lang sila sin Nationals. And sila sin Nationals kan pa. Pero sila mga bomb sila sunan Moscow. Dalin pamiye ba America. That's why mga nuclear bombs na rin. Nifin America pamiye. As in mga bangay deal sila sunan in National Lulalfogin. Nag-isbin, thank Preston na America, in Mutawaukiyen New York, kipulan belt sa mga direct deals. Dahil fanasin en Moscow mo, pamiye en New York. So, pwede pamiye nga na New York, in pamiye en New York. Kasi mo even, call it even. Nasikin mo ko dealings ng leadership ngayon. Dahil magin, Preston and America, kibitsa siya nga, in fact, ilang mold na yok si Besit, na sale, pamtayin gilan. And then, pa sacrificial offering siya. Nakiyawa siya nga. Siya ma, wiskat mo na may nanaksalas na misenge. Ngayon, yes, makat pabelore lang. Ano yung affect yung doon kaya? Nga kung kat fin-isla lim Jesus Christ lagi, akwa ka mga kumito kaya pa pala, God, Mwe Koluk. God, tinawaya wala. Na-flok lagi, wala kaya, kadil, ulala na sil Ephraim. Kung binili sapta akos ke Rome, sapta akos ke Rome, fastoluan. Le, kadil ulala sa sil Ephraim, mabatan siya na kayo, ay tafa isin siya mo. Aske siya na si sapta singa mikas was on ko siya. Pangulalan ka at naura may sisikya ng kadil sila matan fel sila Ephraim, ilan pa papat naman Lulalfogin na kayo. Naura Ephraim kisbin talit na kuvinglong kasi nga patriarch. Patriarch pa Ephraim, Isaac, Jacob. Nakatabela, David, il-awul, talik singalungan min, David il-tawag Shuflal, Judah. Naura patriarch nga pa Ephraim, Isaac, Jacob. Nabangang line sa kumakatil sila in pamatuan sa Israel. At kalam kila Jacob, inilik na Israel. Naoro, talit na kawat ako kay Shuflal leave Judah, pa wala mo sa may Jew. No, talit na kawat ako kay talit na kawat ako kay Lion Lal Jacob, papambang mo na din Israel. Now, bagay niya akataya siya in pa ngay matuanvel si makatil sila. Mo in awlon. In ba matuanvel si may use mo wula sing kalong kalang na silang kating. Na power podel si masin machuvi ng room let us sing am reading inakkel mi sapta room sapta sinig sapta ako siya inakkel mi yok shipeyen Aksuwosyeyucklac Ke Lulalfongi lal. Na misenge, may nalaksalak ko mga katash ke Aksuwosyeyucklac Ke Lulalfongi. Nasapta limay ko siya ng pagkatash ke misenge. Fos, sila nga masingal siya pa, eleksyon nila hakte may nanaksin kayo. Na fos sila nga limay ko siya sapta limay ko siya. Il-sramsramkin Mutawakiyen Lulalfongi. Mutawakiyen Lulalfongi, kat kalam gela fossil givasluan il-sramsramkin yoke Mislac Yurin God. Mislac Yurin
God si. Na ifo got in fakangan. Og naging effect your room sabta limekos for sean. Kung vi liele Gesupin Jesus Christ. Gelong lalon God. Il orek makun wen sinadol inta ko mise in mo mise lalan wala na lalan pa in orelan genix lakum at Lulalfongi misenge kutin mo ko in ace mulala. Miste singan pata ko Yurin God. Misle o Gesupin long len alon God yok len wala alon God long sil yok alon God. Pa usin na si kumisa si misenge yan. Bang vindiga fosing was luongan. Na misa singe fos tulgel me kasan. Akelem ye long si lena silon God. Ilusin ma ash misleine in an. Ilusin ma koin long silon God in mapatat na fellows. Bakit fos na was lumegos nga? Esam Mislac Yurin God long se lal in God in God. Bekal me pap. If when in long len alon God, long silon God in God, makuluk makahifat na pagkatepala. Naurang akum inino na yok. Long silon God in God. Nangaklak kumita, may laging may lasr, tinanak mo. Nga kung film matasam ko naklas na sinmay ito. Ito na mawo. E film pang talik natas kita ko as galo ke weekend sing. E film am the fact na lock na selos. We sell go we mema. Ito na mawo na selos. Ito lang ulos na ke enlos asko yan. Lelos military spouses, los active military personnel. Nanak mga tigasyalos. No long silon. If you can't go in daffy na silos, ilos you can palakin misle. Misle can learn Oasr and the Gulda Mailusan. Go ilos vena Oasr yet na force. So ilos fin mataki long silon God. Ilos palakin misle. Yurin God. Le fakyan ilos Oasr yan. God makaivan na. Paikon sa misle na silos. Power of Paul is na si Mutawaukiyen and Roman in Esam yellows. Ke Mwe Read. I think just go. Panib si Engan as nakum na ke. So as may vacuum. O naging vacuum yan le at isang naklak ko mo tinawo. Kasi nakita sarm with mama long God iges na siya. Take it. Sin bena ke kung siya klamen naklak. Baka atak kandu na pay. Baka Lagi kasar dia nak naik jaga. Kalau malap me fact naman of todo siya kigasing misle. Ke misle siya kung fact ke ma lemka del isungyen God. Na fact na kigas talaga mo filwang misle yoros katika ni kadas ke ipru. Aski Bible na data. En sige pangakita ka na filwang misle ruk na measure ko. Gamna lokal ko o yesina ke kung samlang ke Paul samsin bet romwea ngai taga ke fosenge ke romdo fosme ka fakla tarak ta ke sipenu pena in siom kom likke ke kom si fena ke kayak na sungkelen si ka del fa akademi kashak enonan ka si Oasr nga fak na sindalik mawikat yak ke ngai omne nga sin maslos dangalan na ke pelilem ka at ke maulaka. Orang ngalen na kampar la dangake na fakin na kimiste singe kingam tanan ka kaya tana alen na ngainan ko naik. Na Yurin God mo fan nga kan ko naik kiro in makain kasha ya in mo lens la kan di ma ke dilan ka ta ngali fo kya pa ke kas la na uye inusin na si Mr. Singe ke si dari ni kesla ngali kasi mo rek paganya ki wiki kastar ke circumcision singe kosla singe the ngan circumcise ye art laka kesla na ke mal ulan God in mangan kan pula Mr. Singe
nakatuin siya ang tamo sila flok marong lo kaya katayan na wo Deginti kita vasta med Kulo ke ipse kum sang in weng in akon ye faga ko. Kita vasta med namnas ke background noise lash. Ngayon literally wo ni mo yok project ko josko wo. Nakita vasta med ipse ak luo ke menak silash ngayon. Kumelias ke fos on gosto ke fos ali goshan. Fos on gosto ke ali goshan il sramsramkin Misa Ke Mwe Koluk. In mo ko in nagat fact ke ipse medan ko nagat background sila ke le. Kisipin ko tie ekin. That line ke physical blood related. Tako ke line lal Ibrahim ko finde Jacob on. Oro قتنا ويا ولا فالشطة وانا كي قاتل اكلم يناسل ابراهيم لم ايه فمتغنى نقي وين في EPS كي ولا اسيلان قاد نبايك بيك في كتقالن ليم الى متى ميسا ادبغي في ساكسين كالفري ميسا سلايغن باي درلا كسي لا سي in ela magluklan maita te oyepe Orella ingenix na selos, elosin mo ko in the Engan Yurin God. Then mo in telos or in mo kot pa ko in the Engan Yurin God. Na oyes alla fallen na si kumagmin engan gagfin galen gele. Fin pa kung si na pitch la mo okay. Wait ko siya pange when with mele. Eko in we chat na get oyes in Finbang may ko siya na kayo coin sum na ke uchat na finen finbang well lang and na special si na lang mit lila mit ekasaack mit well pa coin uchat na finen well lang efo na mit melem ilo setia win with ifo may yen or akwak si reklam mo mit melem hindi we uchat na way na mo ash genik si taka sikyak ash genik si taka sikyak mo mit melem yin na kon we uchak we pulakin wala na sin even bang an example singan filian lagi nasi kumusenge mit lulalfongi na katina kat mit pagan kat Gentiles we were not included into this the shot the planlan God mit nagewa in going we ace wala na say pang plan sila God na in mo kan sikyak no in mit na way is nang umuwang maklukla ba kan or lang may kisese ngayon na bangay akte nage ipseak luwongan Namas they just go are bella na siya naging may vaccine nga hindi background noise sila nga they can do are bella na siya Wala malap kung akalamin na ki Levinas o yesingen may da exclude may meleman na walang example singen kung akalamin na yok ngan wikom kela Kulo malap ki katay wala ke Sripen Lulalfongi lash na singkat ngan madalalikiye metigil sowe ke katay wala talik na tingkat misenge ke Lulalfongi mangin ta kana search jokin sramsramkin na search kadin kain akalam ke o yesi ma sramsramkin je kirom me kos fos on kos ke algos ke pel na falsinge ka right time mauda kana search kadin kain me ita na ke mata kana search ke Mwe Read silash ke ngamo enzima kadinalan ka nakiapa evin pangen o yesima kat papel malang ako minta we ay wala mayen o yesima pepol shamsham kenge may kongen silan may room shamsham la losa ilos pangon ilos ale ay wala tari ke Sripen ilos pa may makati sila lamom nata losa ta enzima kom ka hindi nakiapa
Ako hindi shan mo tipe. Kaya nga ako mutyak ke Lulalfongi na safla mga kumero. Ako may tuinan siyangan. Pasi sarang asyak ke Mutawaukiyen sila kumin ka nakataye la. Naurek fa kaya masing Kade Lulalfongi ke kat na miste etaka na yours. Forget yesing. How does that happen? Ba masimara asyak kisinsiyak na la ke Aksuwosyeyucklac din kat nga Mutawaukiyen ke Old Testament afya vina makuluk lalo sa. Kita kalang name Jesus Christ ke katakang sramsramkin Misa Ke Mwe Koluk fin pa nag-fosan course na gate course pel na falsi pange na may kise na falsi na may kise si katrin ram ke kise ino yesi na ma kade bangole prem ke laisi ke na el panglol ke ka elkan pangon met sinaramasimgal ke kanaraw ke siya ke laisi te kanu sinasish o yesi makatawalang ke Lulalfongi ke Jesus Christ the siya ke Jesus Christ el sperilya Isaac si fena kisya na ngayon Kulo si fan na natal genga siya mo na fushesh hasta likmul sintik tauruk siyak na kasi yes ngal si ngafin sigingan mo kaip singan na jema fushesh si pangan inkan nan ka mo pangan fin bangan niyak ngahan kan wala demonstration of faith singan Lulalfongi mga fail kasi ben molin mwet laka na kasi ben Lulalfongi sila prem ngan ila wala tari nangako merof ka kiiplak ko mo ingan ka din connect miste si mataka ke Lulalfongi Tam sila kung fin ako lang vlogin bela na sumun nga Lulalfongi mo as paip si saya ke makumang si sramsramkin fin kum rela tayo mo sramsram na tuman. Alright, tingin just muna. Ito vast na mit Okay. nake iplu makacham din nga. Nake ipsak tulungan. Ipsak tulungan ilyok na sramsramkin nake ewan na ko liyan notes na outlines nga. Le ipsak tulungan il sramsramkin Engan Ke Sripen Aksuwosyeyucklac. Engan Ke Sripen Aksuwosyeyucklac bafos yan na kisngawsiyan. Na kung lang ako min si vlog na gamay na naksikil chikile chike the may kalme na si kumay na naksikil. Lawan na sumsilal Paul ngay nagisap talimegos ngay ilakalim yan na silos iltiknek o lord magin mas sa mga story sa mayok tas manya kiulayang naton. Nagimtawagyan Lulalfongi. Na Misa Ke Mwe Koluk. If in fact Misa Ke Mwe Koluk, o nagiging just ilakalim yan. May Hebrew, kung may Jew na kayo, ilos ito ke Hishlaw si Fela. Ilos ito le, may akalmen na nakmanas, may rituals, may ako makadal sa kansil mo sila, in fact na sila matake. Ilos, may Israel, kung may Jew at tinawin ng ako mo siya, katinali ito, Israel at may tlasya. Funa ilos ito na pa may talik Jew na kung may Jesus na kaysa siya, ilos ito ready Torah. Puklal Moses, no siya mitlal Moses kan, ilosin read, ilosin luksyon yun na ito. Or ilosin na Israel alosan. Na power po nilusin mo yung naksin ngayon, masim na si Matthew, na vinendrom sa mga ito okay Israel si Fenan. Na nilusin Israel is fact na pound again life. Na simes mo or in fact Misa Ke Mwe Koluk, Misa Ke Mwe Koluk bafasong yung fasal ko siya. May arsh in maslolos, may Gentiles. May gisensik sa mga arsh in Gentiles ngayon na pa, may Gentiles mo yung ilusti mga ke light na liprem. Na pa, ipsing, on ko siya ko siya, akalim yun power of Jesus Christ, on naka Misa. Misa sila ng Jesus Christ, kan ko, siya sa masarorla. Pa sang ela dia afin dia bating Jesus Christ and ela makuluklat na kayo including the Gentiles and the pagans sa pangako but may ko ni siya kabusvi calendars kat finda ko shuflal la Judah ang kay prep kat igit with Gentiles with pagan power
nga ko in dun senge sramsramkin gas na doof sima malan kat magavan na kat magavan na bagay layla may sramsramkin if nga ka may yen shuflal Aaron shuflal Levi magavan na bagay weekline sa sima bagay mo Levites lagi nga ako maski clients sa sima may engan se Napapos ipsiak to, napapos sige basikal siya akan. Akalim yile, moliak taliki, kashkashaklan kat, fosila akalim yile, makluk na kayo, maeta pa kashaklan kat, yung patat na fin makluk na kayo. Kalmiya pa, ilus mo dagi makluk, oya kuluk, kamasi malay na kuklan kat, maeta kashaklan kat, yung patat na fellows. Makan kalmiya. Lagi akong egin, Mwe Lulalfongi, kat sumunaliki, Mwe Koluk, paok sa niya, lagi akong kat, payan kat kain mui ay wala makat Mwe mo. Tiya kisipin orik malash, tiya kisipin inge slash, tiya kisipin tribe slash ko, lasr slash ko, en nga taka weme, o mga kisipin longgaleng kat, ke Lulalfongi lan mwetse. Wala lang kat. Lulalfongi lang mo para kat kan we ace. Wala. Sige. Tiya maginik pa sirle. Lasim na ka pa me. Tiya magimasin. Tiya magigamit melang. Gamit ko siya. Makisipin. Lulalfongi lock. Ke Edwin natin kat. Para nga kain aske. Nga kain witula mo to. In Ashlos, in faculty school, Tia Marky Marena, or Marky Lulalfongi lan mwet. Gawin natin God. Paesim mo lasing and para patat na fake ko binaganash kaya o yesing. Tia kisipom, tia kisipin la Mexico man, o mana ke wala lang kat, lang kat, Lorena si ko binagay mo Lulalfongi nel. First thing I ulan, Esam Mutawaukiyen Ke Sripen Jesus Christ. Think ako mana ko kadak fashion, polyfactor, think that isla in Jesus Christ. Na pelsi malsi ano yung sumakoin pelsi na si Mwe Lulalfongi pa Judaism. If it is not Jesus Christ, na Judaism pa ano siya. Kanang Judaism, melos Lulalfongi yan pa, ilo shak na matatapan takalan Jesus Christ. E fadang ako, katliye del tako. Katliye ke Lulalfongi lash. Kasi nag-gaslan kat el tako. Para katte Judaism o kat ekin Christians. Ten le kumalo ye ke te ala inalo pa yok shupel. E fin te galim Jesus Christ, masin ba yok shupel. Fin ka te salim Jesus Christ ligi Lulalfongi lash. Kat safal. Kat tigan we fact. Kat tigan we fact kilang glaslan kat. Mga nag-isipin Jesus Christ para katkanas kaya papolis kaya nakalimina silos. Especially vakan pa, may gentle mountain maslos ka na. Kato siwas matchungan sa mga line. May gentles ka na yung yasyak line sa mga when gas, ulang matter that when ilus sa mga tiya na kakasuflal Levi at tinag mga line sa. Payesu was in fact, shock to. Lem el nakabisa, Edward Kisoak tayo na yung kasaw. O yes, nga nigek na tayo si Mwe na kayo. Seba, tafiyak na isunya kong bisig. E fo ko vekki gang of Western Sector in your mind that wax at Aksuwosyeyucklac Yurin God. Magkapos ilfiliyan pa, mahigit na kung afak ngayon, Aksuwosyeyucklac Yurin God. No si Galen ke. Dapat, hindi pa naiklas yung kumisig. Sipesyo kat pro isaksin ka at Bidigat fakt med att Mwe kat cirklen Aksuwosyeyucklac fakak klasser. Led baron ka sisien fakak Aksuwosyeyucklac Aksuwosyeyucklac fakak gaslal. Mwe for gaslal, malal. Tiya malakum, tiya malalu siya, tiya malalu siya alu. Gasing malal God or kat cirklen. Kat cirklen lakayla fakak klasser. Nabitigat tarian. Kat nga siya na Kulo na sumukat. Kaya kumakay na lela siyang na siya yung kasa. Finish ka mo't ko. If iba kayo dinsin na yung mga fact. Kipelan mo na yung matter. Ilasa pa yung mga inuniya mo yung fact. Abelan ulit yan sa siya. Il sapma.
Tindapong laro ko mo ako may teen mo kinanbel sinan. Akat Lulalfongi lasr Misa tari ko in spirit we're dead. In a layla pen lasr kung di le fact lasr wag no siya kat plakin mas kat kayo akat kata misa. Physically we're alive but spiritually dead. Paing masik na ulen sa ulen mata. Ulen mata iludian na may aske Exodus ko ekyak le. Talit akos natal Aaron. First high priest. Nada babayu. Elgena na pixisayepe. Nada babayu dalaro akfulet lalo sa di kilong sa si na me kadalaro kadal sa mga wudi lalo sa entinangan. Los enbugilan entinangan kisipin kadal tin sisin ke malo so. Napa ulen mata. Ulen sa siya kadal tin sisin ke mamro sa madat tuniya wingen atale lelangan mata suffer through. An mata blocking kayo likan ng liek ngan siya kauliak ng life ng pangan belsma kaya nga neduya. Farag lang ko mo kat hindi ugi malan kat sa magnet timi sa ingin na takde blocking mapin na upen asis. Na ora magnet kumut life niya. Sin ke kinipsengan. Kung vi met fakak si planjap silan kat sin ke minute kum full wali manakfal. Paile tinga bakat gas electric gele unie met cleanse up sama TFS fall na ke aqua in ensina belsina ta no ulayang sa ash grace in use bella sina kebe na bella met tamalit tu kat kalam ke siyen sima ora kagakan la en lalo san ta ko kikiep ke mani lo sangsin church nga os edbugi na bet si benangan pagay kata ako klan ka inigas mo ta kum ke mga maske ako si sengekin na pa na business lang ka nga wo Aksuwosyeyucklac ke podcast ka ta sengekin don't take advantage of it bit kumara may akasok piko bit kumara may agency na su Orek makin ke Sripen Aksuwosyeyucklac na infang castle. Akikum na. Ako may naktinako yan na kumdiwa takil castle kata. Inte mana sish o in mana sinimailan yung tagilang kulang ng power of yok shupe. Ako may bawal ko yung castle kata tafasham kami kata tafaditi. Tigin dress ko, ang mapangan mamash tingin lang. Ash, may gagawin sa biyat mga traveling eh. Wala, may kekla, di mo kinakla ka. Mga lupelangan dyan. Hindi na nakuhan. Ero kung siya nakla yung dress ko. Ero kung siya nakla dress ko Jack. Katilong nakla dress ko Jack. Katilong nakla dress ko Jack. Ewangan si Ben. Kulo naman sila ki ipsiak tulungi arap nga si Ben nga mwet as malip siya nga mwet as ma Esam maulasin Christ in Engan Ke Sripen Aksuwosyeyucklac Ke. Ngali tak sige ipto ke subtopic to limam skak ngen. Moliak leliki kashkraklan kat. Na me kapasya madurala ke Paul sramsramkin lukoren me kosit kos singalit kos ke kat kapasyang na sila. Ngamo si makatanda inin kasensya kana na main kela kata si Rutsak na Yurin God ke the longest plan God ne etawile hinba na sirke pros kata ke Rutsak insom bange el pedo ple in go fa kanin mange ta kana sir how do you get to be a new believer in Jesus Christ ba if simata kana sirke na ke me substitutionary death of Jesus man molila makuluk la shange ngasik ke mutawaga. How does this work? Navakela me Aksuwosyeyucklac Ke shakel. Volokle ke atonement jimam sramsramkin ke wikut ke Leviticus singalit ko singal si mola ashkesha. Na sha singen substitute malos rikmagan ke sha ke animals ngen. Thousand luya to ko kat lila pa el tepik na ke sha si ke Jesus Christ nge. Nakikita kayo na Aksuwosyeyucklac
ke siya ke Jesus Christ ke lulalfongi ka kapasyang na siya nga kandilay fo ka nga mayen pangan kenek makasaklan ka in fact nakikata kat lulalfongi ke finish work on the cross ke laksya fila makunel finsak singe na panang arata ka na sikngan kan ngeng make lulalfongi lak ke siya ke wenatal te ke siya ke Mwe Koluk kama ngate fagin akluke dainan yuru komla siya ke Jesus Christ make fun ba ekasaack Aksuwosyeyucklac Ke na iplak kumgya ba anagi polil fake fosi mga faknen nga kuminta ko rela kapaswo wulas na siil in ma katkain nuknuk sa asya katkain mold sa asya kadinetala destiny lasha pie na panganan si mga lawiyan nga nagsinga kaya naplonat pelan siyang damas siyale Kulo ke kom ikestam da din siya kinkain di mga ke ngan siya man na sikmet na fangaganda fo ke tayo makikastan kat na sinmatwiya ka lamal Di Kulo, kung fakta may cool or ang aki siyang binibisa nga. Sista Kulo nga te rinlong yan niyong kaniya Ma- kana ma- siya ma- mat mga na ma- make a point ke distinction ke Mwe call Jesus Christ pa special lang Fact lang hindi ko take it out of context where yung mga makuluk ci facts lang. Facts lang na may cool lang. Pa. Le yok şüphe finne på det sumispeka leva silari. Like the naklat ci may cool. May nakuklan ka at para filiyan yan lo sa ya. gamala Kaya po lang si Vanakal, naklat ci may cool ci mafiliya ki in cool fish. Kasi kalme pa kumin-abuse it. May yan Ezekiel ko sabi nakal nila kayaklan ka. Mutawaukiyen in the sanctuary. Kami sanctuary ba? Mwe Koluk ka dashwe. Na kung may cool si, kuminita, le kayaklan ka da eupedi, kayaklan may cool si na suum, ligi na si may mamdalong gaslan ka. Tingnan mo ba, may mamdalong gaslan ka inorek makuluk mo. Makuluk na kuluk. Kasi kayak level of disciplinary action. Lankat na sinmait lupe na sinmait kolse, liki mait sima el dina ekin mait kolse. Na oro, mait kolse ka ba katsarmin na mait fakak ko. Oro, kung finte sinenya kin mait fakak sa mait kumisong kulak. May kung finaro in may shoten, kung finaro in may pang-alien sin may tao. Ngayon, bakit kasa galing mo ilang siya nga si Fuda lang. Limit na kumara may rewards as well as consequences. Both kumays. Kung finis mawu, kung finara mawu, kumays rewards kaya. Kung finara ma-line up kuklan ka as a preacher, as a teacher, as a anointed man of God or woman of God. Kumays consequences kaya Nakatfaka ngati ak manasigo si tfaka. Katfaka ngay pagod tawakin mo kumte with facts or ask gifts makalisok na siya kung ano mo. Na kumita fa kaya kung proinsin ka so na yung pastalo. Siyak na kami may sang makalisok na siya. Siyak pastalo man yung kung proin. Na kung di ba nga degi just ko for dinisen. Nga, as a may kulang kasi ko, nga pa liye kasi gifts, maudogan na sin, may kawin lang sa nang asven, maliye mo, spiritual gifts na kadusin siya, Paing faculty castan ka, o duty castan ka. Mga gifts mga liye, ay mga fakang may mga panakin, na ay mentor sila, ilba confirm yan na siya. Sa gaslan ka. Nakafaka may yok shube yan fakak siya. Yung kasama ito, ang fat na pa yan, di may kusay mo kayo panta. Kasama ito, maging oye siya ka, forum siya ka, fakak gaslan ka ito, in may agency siya ito. Or gusto ka fat mamay na lang silang kayo panta. Gusto siya yan ikinsang fakak mapay masyuwas lang ka ito.
Na kung finish ko yesing ace pa warning siya siya Diego Mia kumintu siya mahenta na zoom na kung mukul siya kung patayin ko kung patayin siya kung kulto mo man kung pindawa siya nasin siya ulo man may sensin siya pa it kumaray may yan siya kung pinaro ko siya pinakatangon ko full speed at kung pinaro mo opportunity siya kumin usya phone siya kumin or a popularity step away ele já won isso alguém na vaca para mim vai com mim yok super então eu já não fact mas até quando eu já tinha a que ia gal na não é bad na que line vai com que line vai com que taf com na magastan got fact men aspe karingin vai com aspe karingin vai com lalfogin na kayo kasi din bang ele tawagin na ko pa filia simple gaslan you get down that's loga. You're so articulate, man. You're so articulate. May articulate. Brown kick I couldn't say any better than that. Alena Rome singal dolu ba kum sram ke yokan ke kargan mit Kulo. Ifin pa Esam la ka. Kulo malap. Ale kalem ekta bella bange. But I leave it hanging there. At the nakata ke kumakata yang ngalin si uke siya alena kung paano nga fact aspe with the siya nga ba si alena ye ke kung sumona sige special nga fact may ifit ba nga may call siya nga oy ifo fact ke duga just oy kung may call siya mga fact na nga fact may example siya di ba may call siya ka chat may call Nangafing may call siya ay just ko nang dakyan. Naifing at may call siya am takasak si may call la siya nang pay issue taking just ko. Pay issue in taking kung fact na may call la siya tinarela mo. Ngaki akate as carding yan kay wana. Carding yan may call siya kay wala client sa plan si. Kato ay as carding yan may smile din ako. Tamako na may smile din ako pa ng project. Ma quello è molto sila di client ilente liquid full when right may na paid food agency okay wala ako kapo ang program na siya ako na bakla si was Ramram anjike lila pia kesla. Well, glamalap ki otakane ki lusa singe ha. Glamalap ki kowos wikut kowos slip shelape akde safta silal tamla shellenge kadin yokla nasik kadin Misa Ke Mwe ngaswe ng akilin o yesinge. Glamalap ki the Kulo was an alila katashi was the kiyam dan bows ke screen nata siya kana ki maganda ka na sponsor ko manaklin ko was matakange finde kum ka hindi na telekiya bam dan bo alena yokshi benches ka din me kechi mange bayan ke tamla siya si slapel na yok lalin kain the key got the yeneng ke sramsramkin piang afin katshinen yak ta ke masi kel kain orek magun tech savvy lal ke computer in kain kadin kan lash ka kin manga na ke StreamYard ka Vmix ka Zoom kain oye morek magun yak misenge ke spen kadin na kadin virtually after presence in mashtun met lasha ke social media kaya be in Marshalosa. Nakulo be ki kustikiem dan bos ngayon kadin kain die naklas wikut share like nakel fake kadesh ke kadin aksafila program na sa metiki katsuko ispatla mayen ngasifen nga inanapengan kain so much mashtun mwet and we be alu mak fashik nga nagi pushingol vaslongol me ko sakata yan session kadin na intiflek bali na lasha
kasi sin sila sin mwet lulalfongi uyasha. Amusyelef ka lelen lowos kan ko sa ko lang nage balikuyas ngan. Well, Ya wat wan si skungan. Kung na force na wolf in charge pa. Ngayon tivakle sila. Lewas na fact. Tali todo ako siya yang sa panos pat na ileta aulos. And then fact like as siliwo the mailer finan California mail ilashi yengin na me plan dal nagimo like belingia. Kipera wo wo pa. Ile fact din sila. An kidan din siya to. Ile fact. Again, pela na Zoom, click Marine Singan. Aloha. My name is Kulo Charlie. My parents are Palmerston and Atina. Stationed out in Camp Pendleton. I'm a Marine. I'm up here for church today. And that's it. Happy Sunday. So we go march now. There's On behalf of them. 4 other guys. Bo Jerry, June Benjamin, Wilfred Nena, Kenny Alcoa. They're all Marines. All right, man. Thank you. Okay, devil dog. Okay. Tingin Diyos ko, bakit kuluwi pa siya ng biyang Nal Palmerson, Atina, ito ka finan ko namin. Talik for siya nga pa, or na tibing yakyus ko, kachil San Diego, de alle go, nal isa team to ang coffee and San Diego pa, and can follow. Oh, that's nice. Tingin na force pa, alle Congratulations. Okay, kada actuality yan. Ano kang fact, kita applikas ko usle, tapos Kulo, Kulo na sin fewer slash kan na kayo, Kulo kay gusto ko with the channel. Na, tingin just ko, parang ma-sure ko, already daw na assume kung cash ko at kalya program mo, makatafa applikas mo ito kayo. Kulo malap to sila, Kulo malap to sin mwet wiyas na kayo ma wikut takana ke lusesenge. Kulo na sindalik na atas madam le Shirley Lucie Beko sin kain long silos kain si fena de fintrolos ngamo services lalo sa katintie me ma shik kavgama elos wi karngin mistelan fela na get da break enge nangan fascinating kali program lasha ngaki akademi na ke kapasyang singe la kat Kulo la uda ka na siya soye singe ka din kain utya ka wala na sin talik na din ka ta inu siya mista na siya la me ashiro siya ka din na Yurin God ka na na mama lem ka de lorela creation lala eldeke nas lokalok na ke eldeke nas ma kanausla na ala na kalem na pweke kat muta me Read ke kat Mutawaukiyen Lulalfongi fakla ta kadal lang si fellow inge ile si wen si fan na natal tay los na kowos Lulalfongi nil fati mise ay los ve is mol mapatpat hallelujah amen ngamo ke nga kalemi ngan nga komendasyon mati kasafashikun kat nangasta natin ke level dinan makadin depulesya mom gasngit tema belas pa gasngi na pa na ngaray nawiyam danin siya kom kikat pa siya di klasya laylain paingen Esam lash ke lutlut ka mamakatas kya ke Aksuwosyeyucklac Ke ekasaack in Christ ngan. God bless you all. Tamal siyale as may fact siya yang kali ke proy siya Tingin mo na akong Kulo Testament. okay. Anak na suya kat kayo ni pasta ke pelsi ngayon kayo fakulon sin kat kaksakan gong kat papatamas Kulo ke kumuskat me ke lusa singe kadin kayo matayang nagkaslom ain kayo fakla makom inspire yoros ke mas masalom mwet wiyas na kayo mawikat nga kat papakat pray kelos ashupe yok lalos kometa malos takoke lame ashirolos layla ka din Lulalfongi kikaslom la wangan mo payro.
egat ngshesium fashili klasha kalang lang galang apakaten lom esie sinsilan ngan metal in wikut ke fashili klasha kat pranasimoinge kinem amen. God,